Tentara Rusia menangkap sejumlah pasukan Ukraina dan menginterogasinya. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin 30 Januari 2023. Satu di antara pasukan Ukraina yang tertangkap tampak berlutut di depan tentara Rusia. Ia membuat pengakuan tentang resimennya. Dalam keterangan unggahan disebutkan, perburuan pasukan Ukraina berjalan dengan baik. Tentara Rusia tak menunjukkan perlakuan kasar pada tawanan. Pasukan Kiev tampak diperlakukan dengan baik, termasuk diberi makanan dan minuman. Sayangnya tidak dirincikan lokasi penangkapan tersebut. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Чемпион. Я сейчас чемпион забери. Ты как вообще сюда попал? Я запас. А где вы взяли? Чего вы расскажите? Вы вообще ему. Не трогай. Штурманы, ты его с вертушки вырубал. Там, что нам пизда. О, О, Барбос тоже попить решил. Логично. Ну что ж тебя крутой, Пойди на связь, рацию принеси, надо, блядь, ковры. Красивый, я ебать, что никто не бейте. Слово дали, что его, пацаны. Слышь, а вы сами-то вы что с ними пиздили, что ли? Вы что такие грязные, блядь? Слушай, бейте его. Бля, да, Слово дали, что не будем. По-братски. А ну, порадовали папу ангела. Дайте сигарету и зажигалку. Ему? Сушняка дайте ему. А я воды напиток. Дайте воды. Давай ему компота Он нальем. служит, да, ты? Напиться. Нахуй ты насрал водку, он обосрался, воняет, блядь. Чемпион, не трогай, блядь, говно, блядь. Да, оставь, не надо. Давай. Все, на. На, пей. Эй, Чемпион, Я сейчас чемпион забери. Ты как вообще сюда чемпион. попал? я запас. А где вы взяли? Чего вы расскажите? Вы вообще ему. Не трогай. Штурманы, ты его с вертушки вырубал. Там, что нам пизда. О, Барбос тоже попить решил. Логично. Ну что ж тебя крутой, Пойди на связь, рацию принеси, надо, блядь, ковры. Dilaporkan secara total 381 pesawat Ukraina, 204 helikopter, 2.980 pesawat tak berawak, 402 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus oleh pasukan Vladimir Putin. Sedangkan dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 490 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 126.650 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-342.